Chief Executive Member jangka KHEDC ba Winston Tony Lingdo ula pentip shiyang dorbar baka council ka ajing rap bisa hadu 1,000 tengka shikilong ging ki basyakta na kijing sya lingshop ba malumala haki bor maryang bat hadu khatsan hajar haki cap ki bayadei bat kijing julor ki ba he. UCEM ula jubab halor kijing kili balawanra da UMDC ka mairang ba equator nongrang haka sngi balai jangka dorbar mang tengka jangka KHEDC haka singi thoding haka bayadei bat kajing rap pisa balai shakinong shong shnong ki basyakta haki bor maryang uba lengdo ula ong bakam don kanu ka skim jingarap ka balabu bet kat kum ka sorkar hapo ka council bat baka jingarap ka shong haka jingdan pisa ula pentik naru ba yaki application la pentrikam endala daban penpoi ya baro ki kot isla ki badon kam ula kentui kinong shong shnong ki papan jingarap ban a yaki jingtip papura kentup ki jingtip jangka bank account bat ki kot isla ki bakershan kenang banai nakajing ban slam ban pelat pisa committees untuk lihat snow ya ka jubab nakaliang jong CM badan burung does not arise the ngam sutu hakanu perkom ba ka answer kalau does not arise namar habdi betkenika benta si nakaliang ka jonga hak itu gipor haswa ya mga submit ya ki beneficiaries mo ki bala syakta timbang ni natural calamities lekin du ya CM badan buram bang lekin bati ong atau kadon em kalat kelti dan skim dari bala sanction mo nak mentak ilong jing bala syakta ha gibor jang kemereng te ngala submit jadi dan rai nakliang jogi ila ha ya nga ila sign tu ya kata ka application bang ngala ha dan rai ka kempoi pat sanga ya kai kada lesi nakliang jogi ila ha din papa ya kata ka jirap nak mentak ni gilong ye ka syakta di bala ai to supplementary jingkeli kuma pi he principal question hi Mr. Chairman sir kadau ko bangi ong does not arise namar ka jingkeli kamlong specific balai bang ong kamlong specific namar lada ikeli hausnem arjar arsan arpenriu kamdan kanu ke delay hendai lada fikeli ya usnem arjar arpenriu arpenyo namar ba kaladon ke board of accounts lai benai belambang pisa tanggam tak tulop staff haka beidei bat kini ke natural calamities hausnem arjar arpenriu kamut dadu umat seduk menta ngimpat la ban perlaj ya kini ki jingerap haka beidei bat natural calamities Henry nadu kini ke budget session hadin ke jingya menjur lang jong ke yeng hi borok kawai yin seyo ban perlaj ya kini ke pisa ke badam sa haka beidei bat natural calamities Mr. Chairman sir baru ki proposal ki bangila yo husnem arajar arkusan arpenriu ladap siulut ya ke pisa jong kanika snem arhajar arkusan hadu arhajar arpenriu march balai bang ongi kata namar ba how to snem ila yo ki proposal dan hadu sau pinyongut ki beneficiaries but now financial year uberem baru kini kinyo pungut ki beneficiaries ila yo ban pelaj ya kanika pisah hakabedei bet ke natural calamities Henry hakabedei bat ke proposal ke barang mai ke bangiyo ban pediang nadu siterik April hadu menta namar ba ku mengoong mentan kadang don hapok ke board of accounts lipat bang tingka ya ke natural calamities bet ya ke we ikam ti ya kani lipat la ban siu yen siyo ban siu dang ila yo ban pas ya kani ke budget ke menta syusyu na syukwa ban yaitu ita house ba hakini kisnam ki pela adab nila yo ban perlut hadu lailak saufunyo hajar ke jingerap syakini ki lanot kiba syak penjulor ke yeng kesem ke jongki hakabeidei bat ka natural calamities tegagai I member badan buram I lasai kini ke jing jubab ke jonga namar lada ilong spesifik hindiat ka jubab pelak benlong do kumwai hindai ba kamlong spesifik ngahap ban jubab au arjar arsan du arpenriu kalong du kata arpenriu du arpenyo financial year mengipat don kepisah takadau ngipat la ban perlaj ya proposal ke ba I member badan buram hak syana buram ya CM la ayak tu kejebab kapla long clear abang sutu bandang manta islam beladam arsan beliau si hakdei bat kanika natural calamity scheme lala ayak pelaj untuk kembali la persno te hawai nak benta kanika senam nama ba isutu ba ya ketika budget jong di senam atne jong 4
ayo ya kapangan yaklan lai si ban pas ni project ke keman bahadin bing na pas ini maka skim apa ka wajat ladan de nak yang so i desi insale ya kata de kepat ladan bilang ladang hadang nak le i insa so bah menyerap lam nang kita kini kilong yeng kila syakta hak di bon mariang nama nak le jangaru apa ba kiwan ya keban kepat mana nak le jangang la ha ding ba u saudara senong bersekretari senong men approve ya berpensyah ya kita kijingjia ya kita kilang ye dari marlada ka long kumta hadi mengapan ya kita ki beneficiaries plus akta lesi kimyo kandang ni kita enga nama bang lapan ya kerteng joki tok blesibun tang ki kingiat benai kedang panja ka area ngapo konsensi ka jonga melabun kilong yeng plus akta lembaga jengwan dengan dika natural climatic area mo lagi long yang ibabun tengah napo district council ru kala wahi bantip dari katan ka lat kabu apo ani ka house kali ngas kwa ban kali na iya in charge lemba jongpi Mr. Chairman sir ngas kwa dong ba atu kumbadan apo state katan ka slap amaina katan kumban riu hajar bat ki meja kidon kumba silak life hope atau district council kidon nem ta ka slap le kidon nem ka kata intention provincial dekat selap bansuk di pajak bentip na district council di minor yo kata ya ki major yo kata bangiru sutu begin propose tentang sekolah kali tang namta nak kaliang jongi iya kali gitu ka jingkeli adu mentase nak kalian jong ke district council ngimpat don kenu ka slab ke bangi labu andrai abang ipet pede ya ka jinglong ke jingman jong ka mang tingka ke jongi leni ka fun ke jongi ngi labu ya i minor kumbang lak pelaj honu sedang belak dep saw hajar sheneng di keba babun kajing perlut lak belong ke major expenditure nani ka jingirap ke belong major ke bengilak pan ai na kalian juga district council ke dekat hajar ya kawi ke longi yang kata ke belong major ndai ya ka minor ni ai saw hajar sheneng di angai scam ba nang ni syahmat kumbala ai jengut i member badan burom ni yo bangin ya wat banyak kumdo ke state ka le tidak kadang kalat kalenti yang ini kalian juga isi ke jong iru ini yo pan ya streamline nani bang ini penbaik hamtam ka baidai bat kini ke jingmang tingka ya kini sya penjulur ke mariang ki yang kesem ke jongki di dokumen ba i member ila ai kata ke jingmut nganget scam ru ke isi nang ni syekmat kan yo ban page halorita jingmut ba PPI so for state kadon dekat time frame no sngi adin melade submit ya kita ki jinge anu hap kata yang frame kan no period tinbu ni kata apa timing kan no tinbu sibo ni apply menta hadian si tayo ne si benai ni within kan no 45 days ne kata kan limit ke di bandan bansu aku lemba-lemba jong tim Mr. Chairman ba sai CM ba in perkhat lang nam kata nomor benai pai ba kin suai ngin bu kata handai yo le si hadian si snam arsnam no padyo dengan syukwa rutin bu lang itai benta bakin perkhat lang kat no sngi kin pelat ya kata jimut ke jinga joki ban ong lele hadu sisnam te ka jingkeli kam numi namar ba kat kum ke jingtip ke jonga hadin bang ye syong bat ki officers bangin pelat ni kini ki proposal dan ki application ha ka bidai bat ka jing sya julur jong ki yang ki sem ni kenu ke jing syam lanot jong pai pa ke jongi lada ki biang lot ki kot kisla namar ba don teng ihap ban penpai biang no syaki MDC skiba don buram bijongi namar ki ai tang ka proposal andai ya ka bank account kim ai ya ki dur ki ham ai dia dengi yo pun kita ki proposal ki mambiang ni pha biang syaki MDC concern ki jongi andai lada download ka application pat ka bank account pat ke dur kam slam yang i bangin pelat ya kani ka pisah bakai dei berkena cutulan ki samangi sutu pun ke isi ru marka ni kadai ke emergency fund nani ka emergency requirement ka badon kam kirki ti dada ki biang lot ki kot kisla tah po stio Mr. Chairman sir ka baslam shiposi nila ayo ban pelat ya kani ka pisah pediang ini ki application naki nongshong snong boker ba pin bu da ka kenja checklist mo kung mga ong mentan ka kerteng ka jing sya julur ka bank account pat kadur tapi wan ra kita ling kung mga ong mentan kam muslim yang iban pelaj bisa late ka arpusan akun rip
Mr. Chairman, sir, I could lay member ibabu itu ka jingkeli. Constituency ki bangila yo ban pendep hau ni usnam meladep. Kalong nongpo constituency arfu ingut keba kentup ya EMDC na nongpo bat ya nominated MDC. Jika total number ka bangila ban ai kalong arfu ingut. Dia napo umroi constituency kendai ingut. Napo mau kunro constituency Sao, na mau hati constituency San, mau plang dingi constituency R, William constituency Iway, Maulai constituency R, nong sken constituency R, Langkardem Laikro constituency Iway. Di kani kan number total number kumbangal ong mene kalong South Pinyongut ki beneficiaries Mr. Chairman sir, bat kapisa bagi layo ban pelai paro hakabai dai bat ini beneficiaries kadai lailak South Pinyo hajah. Alright, pila Gino natural calamities kiba laja hauniu financial year betumai menta nadu ubnai April onwards hadu menta kila panpa ya ki proposal ki jongpi ila don tu ki proposal ki bangila yo bangila pan apupah ni masendap panpa sini ke budget menta inya halo di kini bisa ka bangila yo proposal adep kata ka kentup ki proposal ke baai iba nongrang haka principal question ke jongi namar naka constituency ke jongi ru ka kapun ke proposal dan hadu aku ingat dengan bakla mga di hakaju ka nongrem tentu EMDC na po labandu lada idon ke proposal bersobahabi hak no syaka department itu. Kublai bun dengan skua ban pu ka jingkeli bat ai jingmut haju kopor. Dalong bapin dala lagi komiti pin kre di kinja form. Titiki form ngila ban ai singi ke MDC ne le tila se tikila ban wan sim lang ne. Kerang dal de pendap tu form kin penbiang kriteria kat kum ka jingdon kam jongpi kanang kanlong ka balong genuine ka balong transparent tingin sa syuri komen pada mangi kum MDC kanang ba ka office kan yo ban pen state ya kita ki jing yarap namenta kita ki longyeng ne lese ki briu shimet ki ban kata akan ka mo ka mariang ka bang inumla ban kiar man losnem. Mr. Chairman sir, kuma kala jujah di kisnem ki balej ya ki form tingim numla pan kre ya jing ai jemut ke jong ila da kalong ka bala bagin le da ka form ngin sai perkhat ya kata ndai ka bala juja ka silong bet ba nakaliang jong ko office ke jongi ni priang bet ya ka proposal ka bawan na ki MDC concern kamut ki yo ki nong song snong ki beyo ki basha julor ya ka yin ka sem ke jong ki marep ki jakarep ke jong ki tho bet da ka proposal sha EMDC concern but EMDC concern pede I recommend ya katu ke proposal da ka basain bat seal syaka office ke jongi namar ba kumban chuban rap MDC concern yong ba in le da ka form na department ibriu kin wan shim ya ni ka form kin ra biang syapo ka constituency ke jongki tang kata ka proses su kala slam Mr. Chairman sir di ngin se pet ya kani kala kalong ka bala ada yang bangin le ya kata hendrai ban pen keluar ya ka kam kumba kila jule hakini ki por ki bla le ki tho beta ka proposal ki penpoi be ki MDC concern nama ka state ka kam punta nama bang kimi lenti ki beri ki bala ha hakani bala angat hakani ka lanot ban wan cho office tu ni ban shim ya kata ka form ban pendap hantu bre seyo ya ka recommendation na MDC na so ka proses kala jurong pelat ndai ingin ai kani ka lat ka kabu pede yaki beri ki pasyam ya ka lanot bakin the list hin na kaliang jongki ke na kaliang jong office jongi dada ka don kala ka lenti bangin yo bangin ai pisa halor kitu ki kriteria skum baila mention ni MDC concern inyo ban page banyak lani page sani ha badai kita kikin ja proposal di belum punta